Buahe ekasai mama yenti Enra no pa 8 o'clock ena yenyante every environmental ewo afano south east maami bia e friend Habiba Amadu awedi mfie be 38 akofa enkoko bia mo awu a mo hye botoma bottles 2 sacks fertilizer by ayibi a mo suspect say enkoko no yare ni bia ena ayeyi nti amanfo eyeso mbebo no ene ade nti na omo free police me rush in ekofa no de ne bae ekofa no bae enzo no to na etwero na no asem ene ade nti etwero na asem wie ne ehwe ne condition no so no na maame na nkasa no ntiapo na ase nyina atata ene ade nti no e grantee bail man se onko na report an pay ampanzo report an pay aye nhwehwemu na ne emra na edi ne yede ato yo emwa no de said you see no enya de say according to environmental for no intimi farm police station because so the air travel ebaha emwa no bi kura won kokoni bi over bi be kan nti say no nadmufo ne eyifo no aye say omokwa akoberi kokoni nyina ema ya a omotwitwa mo pictures nti sanity but police be di akire say oma be report nti ese hu say omasi kokoni nyina na ebi mfa baby Abusia for Mankranso Police Commander Super Richard Buahe ene no ekasa ye no a no so confirm mama yesa ampa enkokwa ne de Elizabeth ba police station ho de ene disaster na besie enti ye kone ye kwakosie efoni ni ade no mutwitwa ye no na ba dia dance sampa enkokwa funu kokwa ya de no ate asi farms ho no no wo mu de enkokwa no mse nya de a wo mu etu aguo wo mu de bi kura badwa so dada wo mu ton amene na mofo ehwehwe maame wodi mfie eye aduasa enwotwa ketesi akra said o mo kire na se no ho mfa ne se ne na ase apagya nim se kokofuru no awe amo aye saa se den ye obi enim enti no wakwakodi aposifo ensem ye de kab momane rada se akoda ba mu abi a wanya mfinhia ne dubaako atonso S-line wahye ho akonfo ya ama akonfo hye ne mu no wutimu se ne konsensen baabi ne ti ena ne nan so gu mpadua so a na se mu akwakwye hwram eno aposifo de bai be ye hu sa aposifo akire nipa mienu ewa asokwaye osu se akoda ba mu ani wuo no wo mu nim hu bia aposifo gu so toto won no ena ye semtro ni Evans Sikapa wako fiorum ni akoda na kobon komosa so enti ya yense kan se nipa mienu na aposifo akire wo mo no etesa na mu nkire mu so ne sei amanebo wei eno de breye ni papa ena edi akola ni be nya me ne try ni papa de wa be fia ya ka fa asemi na mi kuru amu kejiti ya me patande na no pa no me de kono akola no oho ami ni na ye diani ni didi eti diani no hani na didi ni sakre ho ena me fi no ame na ni komisita enti inkom na asoma me na no a ya chenano ewo lunaso sinaka akola no na fine kwa me fa safwa enya akola no e diani oba o so abedi ni Imekono, ijina wane didi kasache majo sema me safwa no enya ntini sa nkoja efie to abeso na mbe safwa nkoja ena mbe ne ko mijo na akola na msi ni kire ntonko ni enya me ya djuma brada ne ni nyina de kojo to ma kwanya da mbe ni kojo afa emu de me nteshi ni rojo na enya me ani de filita so dusu bedru ya na bobe 530 koboses izu ene ni peji na mpiade ni peji dina e kwanya no ena ejeni hekna kesu bi emi no eni ne ya na se ade eno mu kase ko akwalan asha ne ma ko akwa de ga na ko de na de ne ha ko le ya me ne te de ne ha no de na ko ti enyini eno no se eye no kore na na ne se yi ba e de kesu no ko police station akole tot o mu be fa me ko police station ti ade chi ebenada ena mi se ga ko ko e de ne to kanta back na wa yi ni plana de na ko na bidrifia ena me ba ni na are ni ti e chi ni fe umu enso ye suspect na ni tifia na ye ja umu wa e de ba so ni fi na ngene ya mre wa ni mrefi akora no bia na ntete bom e no bo ko ntiri na pa ko na so ni ko mai no protection be pa ko akola ni sakre ko de breno e de ka na ni papa bra ko fa sakre na akola ti ane kesi no mi di no ene me kwa sore donde eyi na nkobi tinu adekodi abaya e ma akola eye sa so bi bi fi echi bi na ye se ene nkopon ko a ene ene se na ntintinti a se mu se na akola na o te o ba kunu ni su wo ene no kore da korporada ene no kore da korporada mu to ha ya ke ka kansen
so ya chi akwala ya ti o mo e kun ni ni ene da akwala no kra ya nti da akwala no nti du ba ko ni oba ya na bi ko school ibi chi ni na bu na bi ko school akwala so ni mo ba nti na obi ya penase ma de obi ya penase na na ni so ati iti obi ya penase u be group ya na obe pa akwala na Ebusiafo wei aya akoda ba mu a wanya mfinhia no du baako atonsu S-line ena no brada beda dwase wahye no ho akonfo yayaya no ne nana ena yensebtwo ni Evans ejeisi kapa wone no ebonkomo yekwo baabia ni anua so bekwai na watwetwa mu na yebo mamane aketesi a wadi mfie aduonu enwotwe wono akasa ni kunu esusu se ni kunu ena ekunu na asem yi eba ye no Ghana for ye di ho abobo na be ma no ye hu ba bia be ma no afa enti kwapem si ebe hu be ma no na wobadi atum sampa wona ye ya na se bia no na ye oni mu bi no na ye hu ni kunu no abusua sa wodwane ofori kurom anu aba behye waba bepe baabi alata posifo a wo se hwe baabi ani anua so ekire ma obi na ka kire mo se wo mahu abrantie bi na se da abrantie no nusu atie no wo se aketesia ni kunu no Joyce Afi Jones na wo mo ba ye no so ampa posifo kire ma nka be ma no wo ba banu maduro awu woni akukuduro de dada asem si ye wo banu maduro waduro no mo de eyegona nti no nya ready so banu maduro awu make a say dear aposifo ensa asonmu a wono ene de sobo ebo ne se ne yiri no ewuo no wonim ehu ebi ye ne baabi ani anua so bekwai divisional crime officer super set yes wonu ekasai mama yenti Sankam into as we speak now is in our custody for interrogation. It was as a result of collaboration between the Guinea police and then the Ministry police, share the intelligence that came together, leading to his arrest this afternoon at the I don't know the content. If the content in the call forensic lab and some of the junior capture a way and now way. So for now, no, he was carrying some substance, maybe suspected to be poison or something. We'll take him through investigation. And court, we obtained order from court before he was arrested. So within 24 hours, we'll put him before court for the judge to determine his fate, either to remand him to continue the police investigation or to grant him bail. So either of the two is at the discretion of the judge. There will be a Beba Dabi. The jury has jurisdiction over the trial of the case. Therefore, Munina said they are more tight with information. A little bit of information was flowing all over. For once, the whole of the Guinea has united against crime. Even there's a lot of information which culminated to the arrest of this person. The Damase. Let's stay united and fight crime. So we'll be calling on you for as the investigation progresses. So when we call on you, we shouldn't hesitate to help us put any bad person which is fit to be living in society into incarceration. Abusiafo baby ani anua so bekwai divisional crime officer ene no kasa ye no abrantie no odunso gudonsi momude ma na yire no mu ya woba ne ka se wontumi enwade biom ye so asante foma awade de sansensem ewo mu a ye kwa hunu na mu na ne ti apache yo asante ade de agu no so ayefrafo bi no be ma no fori krom ha no odwane ya woba be hye ye na de aposifo akere no ye kwa career circuit court na driver ni bia wonya finhia na aduonu mienu wono so wakwa ferry community hospital so wakwa akohwe obi wo ho ni nipa bi yade ya woja yarehwe wakwa koduru yi ankrofo mobile phones egugu ho ne ankrofo sika no wakwa akosesa amene court kire se won koremand kakra nyame yadom a wobesan so afrasem ni biem enno ba afia aboajewa eyama ne bonia wotoa ensem ne so ediamaye Encaria Circuit Court akwa setna na abrantia ne din ene Roxin upon ne court din begina adakamu na kwa dura court de boni nyina ne se wo se wo kwakohwe obi ewo ayansabia ekowi ase wakwakowie nipa ne sika
ana fe ne fon ekuta nipa no na kwadu boni DSP Owura Silvanus Damida echemu se ewo July bosu me ne de toso aduonu ensia ewo afimu ana abrantie Roxin Opon ede nani echemu ewo ayasa bia bia eno ewo atwema nwa bia ja South Mensin kropon ni mu se wo kwakwa akohwe no abra na abo anadwo be dubaako na abra wodu ho no na obia wo yare no wono wadampa so agese waye mre eti ne fo a ede na nche sa abra no ana branti etaseye ana fe obifofa wo ka no ho ono so ne sika 40 Ghana cedis eno so abranti etabi ye ne ne ho hra odrimika ekwatena ne ka wode ba sa abrenum nizan ovan ibi ana wotu no wode koye na san na security man na wo duty sa abre no wahu sa abranti no eti abranti na mana so ho ade achinye obi nim so osaba be bokoro no etoso mbienu ana osaba ya sabia ho eti abra security na no wo duty no ehu no bisa se no ade no be ya na ne ho pre sa no so akronfo na ba ho a na wodrimika na nkopese wo kwache wo mo enso wo mo adwane enso security no ehu se da bia brante na asema wo kan wo boa enu nti wo yire ne ho adoa no ema nano ano ene nkari aposifo ho ehwa na brante no kwaje tu mu sampa ono ana ebobo sa akro no a etesa no enti PM wotena dwom di asemi Owura Michael Johnson abe echese abrante na asem no anya de court obedi so anase obeka ho asem ene enu nti wa hyase nyame adoma busumi ayi wo mu ne de toso edunkron 19th August won sa me PM e wo court na wo mto so na na asem na ne bubo ne dia ene Roxin Opon court ene ni wo bikapa wei eye enoba afia aboajewa na kwakwato ensu besom every tema regional police command for akache China ni ankono akasa nia China ni wakwa kokunu no ehwo asam no etesen kwame adwani mboaten ene di akira woto amane bono so amaye Aposifo a ewo tema ene ne mfafra mu abamane se China fo mienu bi akodi nyamra nsem nam so amamu baako akodi wonkukum sisi aye kase na okire mu se China ni baako a ne din ade Liu Chuan wonya mfrinhia no aduasa ensia sabre di oda hukumu a oboama hwemu akoso na wonbone a okodi nyina ne se won yanko China ni bi a onyina ye adwuma e casino a no ewo tema community 6 wonum atwetuo na wode abbo abrantie no mprensa so yes see ka say baby abrantie no dan emoden na ne oto ne tuo no ono so ade Zu Rongshin wono anya mfrinhia no aduasa miensa na superintendent kwabna otu champon ya oya regional crime officer ewo tema police for akache won ekiremu a eni pa wo tutuo nan kasa de ne dia de Jian Yongshon wono nya mfrinhia no aduanan enkono na wo kiremu se wono nyina ewo casino ho ya wadu ondwuma obunum de ekoba ye ya branche Jian Yongshon yi atwetu a oto ne mprensa so ede bo Zu Rongshin ya say abranche ne dabremu ayeden pa eno na superintendent otu champion ebo amane no wo kiremu se abra branche Jian yi atutuo ni we ya o dwane no 4x4 Lexus odi dwane ye registration number no GT 9555-15 no Liu Chuan yi ne dia edukura ne kan bia mo machi Liu Chuan yi a ono so ebua amanhwemu enso atumi akoso na superintendent otu champion so ekiremu se sisi eka se de abranti a ne din ade Jian Yongshon yi wadwane a etu aka na ho omapona kira kwan biomo hu no na so omuguso a omapona kira kwan na enam sokra ama Liu Chuan yi de wonum na kogina ashaman circuit court no ahye se onkwae na onkoda adbampona chi na nyame aduma August osana abosome ne da toso aduonu num afeye mu no o masana de no aba court na afi court no ahe atoa enhwemu no so na bonu a wonum enne na di enam so ama super kwabna otu champion de atotimemfo nyina anim se obesre se wo ho hu China ni bi aso kuratuo na mmea hodo bi a mumua na wonsa entumi enka no enti Jian Yongshon tuokura no a odi atupia afa gyan eho amanebo na policefoɔ ebo a wo set timemfo se omoa no Nana kokoto amane bo ena yekotie efri eyetema regional command wo mo akache
enipa mienso bi nso akwakodin senseme wo aposifo ensama masam na kwakopie court sese akra circuit court enipa mienso nyina wo kwakodam emfinhia no enkona yemponkodwuma pa ede atatu na wabra sem no kopie court no Mrs Christiana Ken na tena dwamwo ema akwadubo ni chief inspector Martin Echampo wode asem no ebeto dwa na wokire wo sese enipa mienso wondin eni Joseph Do Evans Osu na Eronankui wo munyina ye adwuma ewo NK Ventures eno ewo nkramantemu owura bi e friend se Nathaniel Kwakuza wono ne ye chief executive officer edema company no na July busunda na tosu dumiensa ewo afimu a na nipa miensa wo mo ka wo ntiri pam ho sika twitwiri die 34106 Ghana cedis wo mo use no kwache se wo mo di ya sika no wa bra panyine ba ye obi se wo mo ho asem no na se wo mo hunu ba bi ya asem wo mo nkan konkodru na branch ye friend say Evans Owusu wono na ye accountant edema ekuo no enti papa ne baby sa no ese sika na fa he wono anka so se na se sika no nioma nkoyie papa e wo company nim enti wo mu akonta mfankyere no akonta buo ni buo no na baba da adwa se sika 34106 Ghana cedis afa ne nsase na enyo no nkwa na di ye enipa mienu bi ka ne ho ene wonu wo mu di sika no wo nyina so wa adwuma kro no wa mu enti nke ba ye papa no moa na ne enipa mienu acha no so no wonkyere wo mu toto wo mu ano ampani nuani ampa asem ni kokopie mu aposifo ensem ema won bisa won mu a enu mu na Owusu Evans ne begia tum se won de sika no wakaso oni bia no oboa wodi bi na won no di 12200 enu na fa ne nsase ena wo ma Joseph no ono so fa 6280 Ghana cedis ena ewi akire ero no so de no won so fa 15 times ni nyina akra na ero no di sika na kase pa wo mo maka no de na ye nketenkete asamre ba ne won mapompon so a ekopie court wo mo anwom fonso antum afi na won maso sampa ade ende won mu die won mo di so enyeze court se won miensa nyina wo bi ye kwakodam emfinhia no miensa na so ka bo mu emfinhia nkono ena won mo kwakotwa wo afia se wo na bi mom frimu fia wom de beye adesua de ye kwa flamantem hohoi ena ye dro ababeto adwase nkoda nsia ena fe won ye adwuma ewa yaresabia nipa best adwotwe ensia ena coronavirus yade no efi January edeba osana ebusumi mu no wo mo anya bie na emu anan ede wo mo ahwere wo mo enkwa enkwada na ewom no omumfie no ayemfie num ade komfie edumienu aka ho bi ema ukọ aye hohoya wo pani a no ene hwe enyadwa ensam so ewo ho no yera Philip nani Tommy ede atodwa se wo srese enemanim ya eye COVID-19 protocols no yemfa enya dwuma wasisi abekwa aban atena ya hodo ni nya no ade esiwa de wore yensa no esiwa bio ebi mo so krampo ehwe so obi che nose mask ni nyina eka ho bi ento mo sense de ade na man mu so ewo mantem no no wo hwa afi nko a enipa test positive ewo ho no eye 459 ena wo mo anya COVID-19 yade no abie ankoda ewom ento mo sre saban emwa wo mo eba eniema hodo mo de bebo mo ho ban a eno nso so eho ayeden mansi no ankasa enhida niska ento mo sa hia sika mo de bebo mo ho bra wo mo sre sen manim ya assembly no kwa setena na emra no wo mo mfa enya adwuma ye jira we so na ye de nsam ni nyina asi won mo bo aye kwame agene bo aten mo tene nkase woton krade abreye enoba afia aboagewa wono so eto ye nkra abi ena fenzo kraye nkonya kwadwa piemu oye na fam de won mo gentete ewo tekefem haba ye nsentrofo kuku dampa Rosemond Sarah Ernestina ena fe Gloria wo so ebu abi ena ye nsamfo panyi wo fajo ntwivo sia konso se mo kroje ede soma ye enianum yenu ene etenase medin ene akosuya agi wakode miniminu aba afihima ama afiyi akratoso Semi sorry no pa. Kel Chaco toothpaste na me de twitwi missing. And mommy confidence the money nyina. Se wushia ama na me si fit guso na mesre a. Wanwa hu. Me de Kel Chaco toothpaste and twitwi missing. Obo ade ni pa e wo bidie mu no. Ene e dia ye Kel Chaco toothpaste. E boy sin ho ban e free mowa e boy sin mu tokro. E sin ahye ene enumunka. Sure say amani Kel Chaco toothpaste so nie. Yeti center for. Media magic Kel Chaco toothpaste atubu. Me use na no pa. Ya na dwa me kodano. E ma me sin ye fita. Confidence level kwaso. Enti bi na ma. Na me sin 32 ni na guso.
enkane no ane maame nom di bidie twitwiri yense no asaya bebie mu o bidie wo kel charcoal toothpaste mu no MSC fita emana hoden ne sayi nkabia ma wonum ye hwam enunti mo amonom coffee wine any tobacco e kamo seso no abama mo kel charcoal toothpaste Sankofa ENG Kel happy smile FDA aje edwedi nkrato ya tomo Jingo. Oh, dear now so drama sumuna jingo. Enti wonte Spanish jingo capsules here do for antek herbal for the aba. Hey, okwa we di biba. Ani Spanish jingo capsules here mo obi ani we afia de ntentem. Esiesi akoma no na afe aboa mamoje di afusani ye woni paduanim. Na yenso yen kokrafo ye. Oh, emamon kokra ye sem rantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrey enye ma obi a wafa afro de wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upebi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyen afi na ba mo wadi umrante sem Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya no ebutinye immune system a. Abusumi pinyi obi anya rede. Ti ase emedo. Tie, Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no. Afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden ho hia me yie. Esene bibia. Ebusua watanom Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save ade ade foforo. Entime ma no mpafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Radio for Hepa Plus husband. And you want so be Hepa Plus wife. Now bono Hepa Plus mixer. A pen for about more money for one kwada we nfie dum yenu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops. At phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. Emma pomdina mapa. FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to mi se eye. Nana, bibia boko de. What bowra washroom have by 6 times. And open kwa aden. Do I said the minyanya hobby o mi junso. Min to me no. Don hwede numbia no. Me sorry junso anadwomu ni nyina. Na me ko junso kra. Emma papa, me wia. Na said the bia kama yase no. Na otwe ebetwe mu. Me draw meeting wa. No bia da na ni hwe me. Na de akama yase no gu me trousers mama nafo. Na de akiri sukura no se. Ensi me mu mposa me ni me ri ni nchemu. Na said dai beba no. Me di boania. Na tradadada. Eguma ware. Any serious. Hwe me te wase. Makobi mu pen. Eno nti na memfa Pros Love capsules en ya Pros Love capsules ye natural dietary supplementer. Yeti nwe hine ne bena ye se. Emmebo marima uba infini ukomu ibimu. Obejonso free. Na jonso ntentemen kankan na jonso to be twa. Hwe we nso ye fa ne true man capsules. Anadwo a wontimi mu adwuma mpamu nyina so to atwa. Emma wa hoɔden soronko. Pros Love ne true man capsules nyina. Ay natural info na dia badwaman so. Ubenya enwe bi ato ewo KNG Heba, Dani Heba, Misty Heba, Happy Dan, Corinac, Freddy Mens, ana Faith Pharmacy Shop, ene Heba shops biemu. Unsa ebekembi. At phone for Natural and Company Limited. 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne True Man capsules. Bema beye bema bie. Say getting catway. Food and Drugs Board Association Magia to say. Era yankwai. Budi edikan. Na me enjoy very jo fi ha kakra. Show wallpapers. Any curtain blinds are. Or the design in the hall and in the rooms. Wa shark designer why you form ho. Ne fair. I know yet 3D epoxy design. Okay, Mr. Asem Beba free Alaska Star Enterprise. Wallpapers, window blinds, different colors and sizes. Over more than 350 different designs. Or designer Asante 3D, 5D, any 8D moral designs in Ghana Hana Alaska pet or a man for Timiko to do a part on for chemical said dear treatment equal see designs nya na just you say as I see a meton then show us you make as a clay bisa it's not enchenchene wa no nyina tantan na ba say me frɛ Alaska Star Enterprise and mo de chemical ebe treat ye edit 3D epoxy and wallpapers ebe design ya had my fefenti enya nya me so kra de wo me mu a akamede je go for gas yo
na wonu mo hipoti Alaska Star Enterprise o Kumasi Adum Prudential Plaza opposite hwa Accra nso Tiptoe Lane opposite Circle Mall and Wakaishi NS Chemist danu mu a ebene MTTD fra 0200 281 080 and 0248 315 258 21st clinic say eba sciatica no every usisimu konoa woto ase hono ntrina fa usrem ekosi wo na ase hono ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ye sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena Kumasi so ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho so nyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Abapamo, woman didn't creo. Online shop no. I the na we order no. Omo say you ready. Share what ya befie. Wow. Susumpo na me to edema omo fa mo musu. She say online shopper. Wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age Abapamo. Wom de no so akọ Play Store ana App Store no download wo app no. Ntia wan say trafie ma ye ni dwamrew. Say ye ntade mpaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye ba yere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na ye nya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059 1214 135 and 059 1214 135.